Husnul hadis idza hadasa. Bagus mau nabenta. Husnul istima idza hudisa. Ngaki mau nibentain orang. Coba noro aku cakoi. Kan bada orang ngabenta guru berara buah benta. Bada orang ngabenta. Segini ngaki noro aku cakoi ke. Lepas jora tahu ke biro. Orang ngabentaria tahu, orang bentaria tahu. Jora tahuan benore. Aroma ke siapa tak cermet loh. Pangocak kedibi lah. Tak pengampung aja. Jadi min akhlakil mukmin, akhlak orang yang beriman itu apa? Husnul hadis idza hadasa. Wa husnul istima' idza hudisa. Teti berarabu mun mbian ipendain orang ini ngaki. Oh engki. Engki. Magila ta engki lah engki. Mbian magila ta ngerti kalau engki. Ongko gula enggak lambagi madrasah aliyah. Gula pernah andik nilai bagteki matematika gara-gara sakut onggo. Ongkuan. Cak gulan di guru nyaman Pak Jupri. Pak Jupri ini ngajar matematika. Bi gula tanya aki jaba kroco gula ban guru gini. Mai aja Pak nilai gula Pak gula tak tahu. Engkau lebur anjir lebur onggun ro lego. Ongko mangken beliau ni bade nguling tahu ning sehat nama betan ki beliau. Asal ring keraksan. Guru gula ni matematika. Tetapi keng makin nerangaki matematika, guru nerangaki tentang bab tauhid luar biasa. Area matematika alam angkasa kan guru. Ini kenapa begini ini sampai jadi kali 4 bisa 4. Karena dalam tauhid, dah iya. Oh, manfaat pak ke tauhid kan. Jadi gula jangan melebur gula onggo, makanya tak ngerti onggo gula ni. Seneka gula ni. Lah guru bah libur ke gula. Dari lebur ni beri nilai tak kita mu. Gara-gara onggo, marah, malam ya. Jadi mian mun bade kiai nerangaki marin ke holin nerangaki. Lah onggo deh. Kon seponi kayak deh. Makanya tak ngerti no. Guru si madhab buku besar. Aja rai ki dingaki. Padahal tak ngerti saka. Ban onggo. Apa mau onggo? Mapunga kiai. Ngerti ban? Ya. Embian tangi dingkap itu khalus surur ala qalbil mu'min, ala qalbi mu'minin. Nikah adalah kelakuan paling bagus setelah iman. Mabunga orang ni kan kelakuan paling bagus. Mabunga orang ro. Jadi mian makila tak nyaman diberi nasi ro. Leman menyaman. Saya nah. Toron acen. Sanda mo yung mole bahir asay mon sa musa. Oh, macen deh. Papa kuwa tayo, canda mo iki buru tayo kuwa. Mak mo nyaman tak mo apa keng nyinggung tak ya apa keng jadi bekal keng anu bederem tak ya njok ngana keng libur kacen doang nyaman tenang ente bang bayar dan orang ni kan banyak gulu anu ni gigi arukan perasaan cabut dah boleh malah boleh boleh kiai je sapra hadda menika mau keluar kopi, bakal pai teh beri gula. Engke, yang gula tak ngabala, bola ni syuting. Tak nyaman, bola bangsa guru ni. Kopi no. Tadi kiai mana kan minum kopi, ya minum kopi, papai. Teh beri gula. Indah suka kiai gini, masuk ke dapur, sampai dia masuk ke dapur bahada bu, gula na berde. Tokor cut si Adam, aduh. Tak beri gule. Keng kiai ko mah tenang, mage tamu enten jo tako ke kiai, tadi nis manis pakun. Toron rasap mimba. Jadi Ambian bini na guru mage la jacen guru la toron. Saya mau baru zenek kol berempa masak gila. Sial. Kol 2 malam mereka. Oh, ya. Arab apa mah? Ja Arab.
Mga kaning sekoni. Kaburu le. Kantor ta kono tau. Toro na chen gelo. Mate pagmamian mangu jasa ni ka. Matila chen dai bola keng tro alaki apole. Bo. Bo. Un babi nin babangan mangu ja. Muni baki mayu. Mangu ja apa ba? Isa kubaan mo na terus bini boleh. Cuma ke kotoran. Aduh, palang ke badan gitu.